पंचायत मंत्री माविन गोदिनो हांच्यांनी मंगळारा दाबोळे रेल्वे ओव्हर ब्रिजाचे उक्तावण केले। तशेंच दाबोळे विमानतळ ते वेर्णा नवो फ्लायओव्हर करपाचो प्लान आसा म्हण ह्या वेळार मंत्री माविन उलयला। RDXGOA खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक केला ते आमचे ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर ऑनरेबल श्री माविन गोदिनो आय मीन आज जे जाला इट इज अ वर्क ऑफ रेल्वेज पण हे सगळे जे जाला आनी हो पळय जो कन्विनियंट प्रोसेस पळय जाला इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर माविन गोदिनो आनी वास्को साकपाल एरिया आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर प्लस वास्को MLA दाजी सरकार इवन बोथ ऑफ देम दे टेक प्रॉपर केअर की बाबा आमी रेल्वे जेन्ना काम करता तेन्ना लोकांक त्रास जावचे न्ही प्लस लोकांक कसो डेव्हलपमेंटल वर्क्स पळय आसा इन एंड अराउंड द एरिया ते लोकांक कशें करून मिस्टर माविन गोदिनो हांच्यांनी आमकां दे हॅव टेकन इन टू कन्सिडरेशन की बाबा वेर एवर द रेल्वे वर्क इज डन दे डू इट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल म्हणजे नॉट अगेन्स्ट द पीपल आनी एनी ब्रिजीस ऑफ सच कायंड ब्रिजीस म्हणात अंडर ब्रिजीस ओवर ब्रिजीस are only for the convenience of the people going on. Initially, I mean, we were supposed to tender a work from here up to Queenie Nagar, a flyover, massive flyover. But then what has happened is, at Queenie Nagar afterwards, it would come at grade level, that is at road level, and there would be lot of complications there. So, like in Hyderabad or other cities or in Bangalore, we have proposed a flyover right up to Verna Junction, so that the local traffic will be seamless and free. लास्ट 6-7 महिने आम्ही पळयला पळय वन वे ट्रॅफिक हांगा जाम जातलो पळय नियर विशाल मेगा मार्ट। आज हांव थँक्यू म्हणटा हांकां रेल्वे अथॉरिटीज एंड हायवे अथॉरिटीज जेंच्यांनी हो काम बेगीनचे बेगीन करून आज सराच्या हातीन आमी इनॉग्रेशन केला। हे काम केन्ना बेगीन जाता जेन्ना रेग्युलर फॉलोअप जेन्ना सपोर्ट मेळटा पळय मनशाक तेन्ना काम बेगीन जाता आनी सगळ्यांचो चड श्रेय आज जो बेगीन जाला पळय काम आमचो मोविन सराक। हांव हो इनॉग्रेशन पळय आमकां संवय जाल्ली हांव म्हणटा बारीक काम कित्याक आमकां व्हडले व्हडले कामाची हे संवय जाल्ली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एवरी म्हयन्या 2 म्हयने आमी पळयता एवरी इनॉग्रेशन जायत आसता। जॉगर पार्क म्हणून ग्रीड सेपरेटर और सेकंड फेज ऑफ जॉगर्स पार्क नाव गोईंग ऑन तेजो इनॉग्रेशन जातलो। STP प्लांट येता गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येता। सो दाबोलीम इज कॉन्स्टिट्युएन्सी इज यूज ऑफ डेव्हलपमेंट यूज जाल्ले आमी डेव्हलपमेंटाचे गरज आसली हिंगा सारखे टोटल ब्लॉकेज जाताली traffic used to come to a halt and now it is means one way to go other way to come from the other side and आमी ती narrow lane आहा ती 2 way केल्ली because this work was going on. First of all I want to compliment the national highway as well as the railways. Both of them jointly have done this in record time. Normally असली ब्रिज करपाक खूप टाइम लागता जशें माझी मागणी आशिल्ली की हांगा ट्रॅफिक ब्लॉक जावपा जायना but it is also necessary that you do the bridge. I am complimenting them that they did it in record time. आणि आज आमकां हें उद्घाटन करपाक मेळटा। फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक विल बी देर एज यू नो फॉर द फ्युचर। हांगा नॅशनल हायवेचे आमचे बाब क्रिस्टोफर आसा बाब अमूल आसा रेल्वेचे ते तुमकां सांगतले क्रिस्टोफर की हांगा आमचे ब्रिज ऑलरेडी फ्लायओवर सँक्शन जाल्ले आसा। इट वॉज ऑलरेडी गोईंग फॉर टेंडरिंग इट इज सम 480 crores. Yeah, 480 crores, but now it is going to cross 500 crores because we have asked for additional bypasses, 7 junction points where underpasses where traffic will flow freely for the people living in this area. म्हणजे कोणा त्रास जावपा नाही ना आमी हे कित्याक मागला फ्लायओवर फाल्यां वेन्ना मुर्मुगांव पोर्ट जेन्ना फुल्ली युटिलायज जातलो and traffic will flow this way, locals should not suffer. Any development that you know that takes place, it should not be detrimental to local people. हे काळजी दवरून लोकां आहात हिंगा रावता तांकां त्रास ना जावचे म्हूण हे आमी एडिशनल अंडरपास आमी प्रपोज केला।